Archie Bilson and Billy Jandab, Edgar Santos, Mavi and Sammy Carrion, Jayran and Arcel Carrion, Manabat family, Narciso and Erlinda and family, Louie and Maricris Palad and family, William and Lorna Vergara and family, Rolando and Lerma Sarmiento and family, Nixon and Michelle Vergara and family, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole, and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Ronnie Gatus, Ning Gatus, Bienvenido Sazon Jr., Bienvenido Sr., and Gloria Sazon, Ambrosio and Edna Maglalan, Medina and Polintan family, Jody Buwan, Lamberto Manabat and family, Erlinda Angeles and family, Renato Angeles Jr. and family, Avelina Salonga, Cristina Justimbaste and family, Mary Ann Castro and family, Christopher Justimbaste, Dr. Leleng Santiago and family, Concepcion Alipio and family, Jefferson Alipio and family, Vicente and Juanita Regala and family, Engineer Marvy and Cheryl Regala and family, James and Margie Satfin and family, Dave and Maricon Starwold and family, Ryan and Marlene Later and family, Cecilia Timog and family, Evelyn Garcia and family, Donald and Shan Agabao and family, Maria Consolacion Carlos and Alonso, Carlhen Cruz and Luwan, Jelly and Renz, Tita Gozum, Jemmy and Let Coronel, Dante and Beth Mendoza, Bong and Dory Del Rosario, Paul and Alma Gozum, Henry and Kathy David, Alan, Karina and Herminio David, Fel and Rosing Bautista, Annette Rivera Laquindano, Christian Mercado, Sajid Muhammad Alif Dong Mercado and family, Corazon Morales and family, Fernando and Consolacion Santos, Renato Ocampo and family, Freddy and Connie Cortez and family, Ernie and Lilibeth Echage, Cortez family, Ruping and Ising Bolos, Jay and Narsen Sampang, Princess PJ Jana Angel Sampang, Fidel and Puring Mendoza, Rose Andrea Mendoza, Jong and Leila Mendoza, Wayley Midel Winston, Jenna, Ashley Macy, El Sunrise. Paraking birthday dari, Alena Rio Mendoza, Hazelyn Alstin Torres. Paraking wedding anniversary dari, Raul and Rina Dulce Franco. Para king makapasubaling kay Edwanan Dari, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Maylene Vitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermundo, Apoles and Peaches Acampo,
Ninya Ley Gonzales, Charlize Gonzales, Shanfel Angeles, Tita Gozum, Mark Henner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juvie Sazon, Uji and Marie Chris Sazon, Allen and Manette Manglalan, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, and Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Betis Symphonic Band 46. Araking Malaguang Kapaldanan dari Consuelo Mendoza, Francisco Hinco, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, John Edward Mariano, Marites Sebastian, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Sofia Manlutak, Charlize Gonzales, Nedy Macalino, Cesar Biscocho, Cecil Manlutak, Consuelo Calma, Vincent Laksa, Lucia Flores, Marieta Romano Uela, Rael Rogerio, Eric Marcelino Lagman, Jane Lagman, Orlando Ocampo, Jomi Layog, Emma Javier, Paul Castro, Reyes Magtoto, Lengleng Gueco, Jaira Magtoto, Bernie Saplala, Rodrigo Ocampo, Andres Laking Danum, Ernie Etchage, Lilibeto Campo, Jose Ocampo, Caitlin Gosum, Fel Bautista, Estela Dalugdugan, Allen Alcuan, Kat Casabar. Paraking Kapayapan ding Kaladuadi, Jerome, Maria, Ulian, Simeon, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo Segiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Ulio, Ulia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonola, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Isabel, Pedro, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Angelina Librado, Magbanwa, Marcelino, Angelina, Rebecca, Ruel, Antonio, Rowena Cuevas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Lydia Faule, Ernesto, Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arnel Kasapanan, Columbina Inco, Simeon Maria, Godofredo Tayag, Etulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Rafi, Jennifer Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Modesto, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico Mariano, Ulieta, Jovi Carel, Joan Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalunggudan, Sita Tess David, Castor, Auring, Santiago, Erning Sevilla, Bernardo, Nicolas, Rafael Manlutak, Nicolas, Apollonia, Herminia, Hermihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Antonia, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus, Gloria, Valentino, Emmanuel, Aime, Marisa, Crisanta,
Vivencia, Jolica, Serafin, Rosalinda, Victoria, Enaro, Marcelo, Justin, Teresa, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Charmaine, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Eduardo, Edgardo Manlutak, Mariano Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Yingko, Miguel, Maria, Uliana, Corazon, Claudia, Tomas, Consolacion, David, Fermina, Santa Rufina, Kenching, Lorenza Uwang, Monica Villarama, Emerenciana, Salvador, Reynaldo, Torres, Jose Flores, Lucia Cunanan, Ray, Ronnie, Reyno, Marcos, Santiago, Rosalyn, Jose, Consolacion, Jesus Soriano, Alvina, Venamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose Maxima, Robert, Tito, Lourdes, Ever, Bernardo David, Heidi Robinson, Aiden Gonzalez, Grayson Kayanan, Mark Villa, Leonila Gonzalez, Wilmar Bonifacia, Henaro, Encarnacion, Priscilla, Eulalia, Diosdado, Ramon, Gloria, Tikang, Teresa, Adriano, Lusing, Irene, Cecilio, Crisanto Gozum, Lorena Santos, Prancer, Reggie Layog, Jesus Santiago, Pablo Lorenzo, Junior and Senior, Maria Beriña, Erardo Sunglao, Salvador Maria, Alfredo Fernando, Josefa Marcos, III Marcos Jr., Jesus Maximo, Glenn Isabel, Victor Jose, Juanita, Angelina, Aaron Gabriel, Norberto, Dominga, Uliana, Anastasia, Nonu, Celadonia, Renato Senior, Rosario Mateo, Segunda Maria, Isidro, Pablo, Alberto, Valencia, Barbara, Francisco, Vengi, Nicasio, Aldrin, Roberto, Angelita, Lydia, Nicolas, Benamin, Escasinas, Manuel, Mariano, Magalena, Santiago, Benedict Dizon, Niña Dula, Jose Gasa, Josefina Gasa, Antonio Lingat, Jesus Euloya, Narding Rivera, Macaria, Roque, Hervasio, Teodoro, Constancia, Jesus Canlas, Pacifico Manlutak, Jobert Timog, Magdalena Regala, Federico Sanchez, Cesar Jonicia, Emilio, Cornelia, Testubil, Flordelisa David, Jonicio Dalugdugan, Jesus Soriano, Narding, Seni Roque, Andres Rosario, Marina, Francisco Catalino, Catherine Francisco, Maria, Santiago, Maria Ocampo, Ulieta, Angel Novio Senior, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, at lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarelo. Isane tayo po yung dalita pakibat. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Tutukitangan po. Salbag lang mipnong tangis, pulang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis,
Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Okay? Then mo po si Simba. Ikayo mo pong magkanta. Jam, lumaut ka. Walang organo. Wala pang organo. Salbag lang mipnong kababa na, be. Taas mo ng konti. Napakababa. Taas mo ang yes. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Okay. Ikayo mo po. Pakiramdaman tayo. Ready? Salbag lang Nung tangis, yes, okay. Mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Good. Kanta mo na mo yung metong verse. Putang kay lungubla, ding tao. Inyong binalik noning ginuting bihag ning Sion. Bala mo ari maninap kami. Kanit aking sagakak pengap no lang asbog mi. Ating dilaking Okay? Mupul lang mipnong I'm sorry. Tanam lang. Mupul lang mipnong tula. Good. Salbag lang mipnong tangis. Mupul lang mipnong tula. Very good. Nano yung entrance song tam? Ha? Dalit ka Santiago? O baluranera yung tao yan? Italigaya. Nung kunay mo nung paramdami ka rin tao. Ligaya? King kakatas-katas. Hey, wait. Talagad na ko mo, pante-pante yung boses. Medyo matasya po. Bisa kayo, tuklo na kayo ka rin bangko. Medyo matasya panikwanan yung tuki-tuki, yung pakakalali mo. Minsan pa. Katas-katasan ating tukapayapan, karing taon kayang kaluhoy. Okay, stop. Okay. Subok na mo po, ikayo mo. Gawin ko ng ating kosiwala. Ligaya. Ready? Ligaya. King Diyos, King Kaka. Yeah. King yato ka pa, karing taong problema. Bakit nga? Meto. Ing tono at baboy kay tsokolala me. Oning ala ko nga karapat mata siya po. Misana mo, itangan. Ready? Ligaya. King kakatasan,
Okay? Tanong mo ang Sanctus. Tamong opening. Sanctus. Sanctus. Yan. Sanctus, Sanctus, okay, stop. Oh, misanamo. Okay, misanamo. Sanctus, tutuki ko po. And, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus. Okay, good. Thank you. Ready? Ready, come in.
Ilagyanipam, poning anakam, poning Banal Espiritu, Amen. ang ginoman tabeya, kaya kayo, At kaya ka at timurin. kaluguran kong kapatid, miti punta mo, para pagmasusya niya, iting piyesta na ning metong karing 12, metong karing inner circle ng Jesus, ingaw san tamong Santiago Mayor. Metong karing apostol, ameni muna, kay pat ng sinubring mebiyaning Ginoo, ban manatag king masanting balita ning kaligtasan. Ang gana king mirasyeti, karingapat ng sulok ning yato. Kita mo naman, mayayaos tamong maging alagad at apostol ning Ginoo. Sadya tayong kakatang sarili para kaniting banal kapag masusyan. Aminin mo, ning kaya tayo makaimpansin, miminaya, makaing susulungin kasalpantayanan tamo. Sumisi tamo at nga ta sumabi, magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king pamisip, mga mano, ampong pamanyapat, king marok, at king pangatawad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, huli nito yung pamilga na po kang nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kay kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluwa na katamo, patawaran o sa na rin kasalanan tamo, sa upa na katamong miras, King Pie, alangangga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos, sa ginumi, king pamibubu, ning mga apostol, Santiago, king Diana, birial mong may pabanalan, ing kamumulan ng binungan ng obra rading apostol mo. Pagkalubmusan na, king banal kapulungan mo, birial niyang tetagang king kasalpantayanan, apay patutuanan na niting apostol, at alang-alang mo rin king pamamiratana, miyaddanan niya sana king maragol, alugod mo. Iti nga doon king kapamiratan ng ginaming Yeso Kristo, ang anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Ingan ti kaniting pibandyan, daralami antimowaring karing lulanan na kapsa. Ban makilalang masala, king ing antikaniting makanyan-kanyan aupaya, king Diyos manibatan at eke kami. Makapadurot kaya kami ing miyayaliwang kaligaliwan, dapot eke bitasang mabibigo. Agyang alake nga kakit alunas karing problema mi, enakeman milalako pag-asa. Dakala ring kasalang alulupig kaya kami, dapot kami bitasang kawawalan kakaluguran. Maralas kaming manasakit, dapot eranakeman alilipol. Kapilan man at nukarin man, daralami karing katawan ming mayna, ing kamatayan ng Jesus. Ban kanita, ing biyena, milantad naman king katawan mi. Kabang mabiye kami, minganganib kami aldo-aldo king kamatayan, alang-alang kang Jesus. Ban kanita, king katawan ming matbud, ing biyen ng Jesus, masalayang milantad. Nano pata, kabang tatalab ing kamatayan kaya kami, gugusal naman kaya kayo ing biye. Dapot ang tining at siya naman kaya kami, ing diwan ing kasalpantayanan, ababanggitaning kasulatan, meniwala ko, inyasa at migsalita ko. Kami, maniwala kami, inyasa at magsalita kami naman. Ngening balumi, kinging pangasubling mebye ning Ginong Jesus, pasublian na kaming miye kambe ng Jesus, at idala na kami kayabeyo king arapana. At iting sabla, pawangan para king kapakinabangan yu. Kanita, kuntoro darakal ing grasyang mipagkalub karing tao, lalo naman miragdag ing kapasalamatan king ikaligaya nin Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula, tutukitangan po. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis, mupul lang mipnong tula. Salbag lang mipnong tangis,
Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Efeso. Inya ngeni na kayu aliwang tao o dayuan. Memalen kayungan kalupadaring sablang pinili ning Diyos. At galamen na kayo ning familia ning Diyos. Metong kayong dake na ning edifisyong makatalakad, baborang pundasyon ding apostol ampon profeta. At ing batong pamuntok kiyapin kabud i Kristo. Ing kabilugan a edifisyo, misukong-sukong ya king uli na. At ding sablang dake, miyuyubugla, antimong metong abanal at templo king Ginoo. Kayagom na, ikayuman, kayabe kayong maging dake na, ning metong apakasautan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu na. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. Ako ing memili kay kayo, ibat king yato, nga naning Ginoo. Ban lumwal kayo, at pasipamunga, karimbungang manatili. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimo rin. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Linapit ya kanita ing asawa ng Zebedeo, kaya benoring adwa ng anak. Dinukuyang malalam harapan ng Yesus, at inyang buring pakisabing mayap. Kitang ng Yesus kaya, nano ing malyari kong asuyo keka. May kibat yung babae, sana po rening adwa kong anak, paluklukan nyo laming at bake kayo, potang miras na ing kaya kayong pamagari. Mekad ayo baloy nga adwan nyo, nga nang mekibat Jesus karela. Agyuyo kayang minum king kalis, malapit ko ng inuman. Mekibat la, opo agyumi. Wa king kalis ko minum kayupin, nga nang Jesus karela. Dapot alayo ka na ko, ing upayang mamili, nung nino ing ilukluk king banda kong wanan, at king banda kong kaili. Deti mga intulid la karetang tuldwana, ningib pa ko. Inyang ding Apolo, dimdam dayti, mimwala karing mikapatad. Inya Jesus, inaos na lang mitipon king harapana, at nga nakarela, baluyo king ding pekapun, ding hentiles, paginula karing taong sasakupan da, at ding pamuntok da, ilaring mapalyari buri. Iti ngeni esukot mapalyari busalyo,
Nunging nino man ke kayo, bisayang maging maulabo sa liyo, sukat ya ing sumuyo ke kayo. At ing nino mang bisang maging mumunan dili, sukat ya ing alipan niyo. Kalupa na ning anak nin tao a edi natang ban pasuyo, nune ban sumuyo ya, at may dawon kimbye na para king ikayat busda, ting dakal. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Good afternoon. Malagonggat panapon kay kayo man. Malagonggat panapon. Di ba sa Tagalog, ano sinasabi nila? Magandang hapon. Anong maganda sa Kapampangan? Oh, ito na. So, kailangan tutukita kayong Tagalog, malapit sa yung Tagalog yung Kapampangan. So, this is indeed a beautiful day. Napon, mumuran. Tanggalan din ringaldo. Napotening oras sa iti, o yan. May panaunan at sasabi. Siyempre, apong tiyago, siguro, ana, pag sa dyan na rin nga na ako, Betis, yung piyestang ini, niya pagbigyan ko la. Nanding mag-umpisang misa, balago, kakarampot kami mo. Ba, o yan yung sekreto rin tao, Betes. Hanggang yan kaya tuldok nung makanano yung agagawa. Pisamban Maragolo, bisitas, o ini, papansin ko. Mag-umpisang misa, dakalang bangkong alang pakaluklok, malinola. Ba, otpotang siyang may misa, mas dana ka mo. No karakal ding pakaluklok, pagulong lalulub. Sekreto yan. E kung balo ka rin aluang pisamban nung gagawa niyo. Anyway, siguro naman atatanda na niya pa yung makatalakad yung harapan niyo. Quarter of a century ago, I was your pastor. Ako in pastul, kaya beyo. Niyang mamakbong yung pinatubo, kalipat-lipat ko pa, keti. Okay? So I have good memories of some 8 years of my life. Ning kayong English at inyang malagong kasebyan ana, I have given you the best years of my life. Yang miras ko keti, ala ko pa mang 50. Nya, pigisanan ko itang agyoko kanita at balo para atayid na kayo king kasalpantayanan. Kasi, ing kasalpantayanan dapat siyang mag-grow. Ing kasalpantayanan, pasubungan niyo. Nung yata naman mga masustansyang pamangan ing katawan, sumanting abulas. Kita milabas sa Domingo yung first reading, badkang Jeremiah, in Diyos magreklamo ya. Tungkol ka rin pastul na binili na kimbansang Israel. Kitang konteksto, ingamanwana, ding leader ning bansa. Uli na ning malirang pamanungkulan, uli na ning kailandang lugod, king kawan na ning Diyos, buri na sabihan ning propeta, ding memalen ni Israel ilamoring tupa ning kawan ning Diyos, ding leader ning political leaders ning bansa, ilaring pastul. Pero pobre nyo lang nga ng mga sambulat ding tupa, ding aliwa mga palaut la. Jeremiah
siyempre niyang sulat din yung sinabi ng Jeremiah, milyari na ngan, wapi naman, mi dalala Babylonia, king bansang pagano, ding tao, king bansa ning Ginoo. So ito ang luban ita. The sheep must be fed fresh green grass. E na basta-bastang manaralya ing talapanaral. Nunedong dungani ing kasulatan, panikwanan ing pakintindihan, ilapat ni king pamangailangan daring kapatad na ang makatipon. Daratang taking pisamban, bata mo ma-entertain ka rin kaya katamong talapanaral. Bang kanita, akit talang magkengkoy. Bang kanita, damdaman talang magkanta ng ating mga santing boses. Daratang tamo, sisimba tamo, timoking pinandita iti. Mantingo payang ing kasalpantayan ng damdaman tayang miyabwa. Sa giwa, kinisip tamo. Anong nano itang kulang, kailangan tang umanan, bayang sumulong, tumibing kasalpantayanan, karintamo. Ing makalungkot, kunwari magpiesta tam, yan metong yung apostol, metong yung karilabing adwa, at metong yung karitang atlo, aparating mababanggit, kapatid ng Juan, kaya ng San Pedro, bala mo click lang, bala mo makanyan lang, makadikit lang kang Jesus. Dimdam ye in first reading. By the way, magtaka ako bakit di nga duwang pawamasa, pareho lang sulat, may ba't laki sulat. St. Paul was describing the suffering of an apostle. In maging apostol, metong adangalan, dimdam niya yung ima ng Santiago Poig San Juan. Lepita ni Jesus, makisabi ang mayap, left and right, give them to my sons. Maging kaliwat kanan kamay mo sila. Erarguwa intindihan. To be an apostle is to be a servant. To be an apostle is to be ready to suffer. Ano pisasabing San Pablo? Kay mo munang pawamasa, in kamatayan niyang maligobra kay kami, mamig-sumigsu king patenda. Nanong kasalanan daring apostol, panaral de ing masanting balita, muna penikwanan ding panaral, karing karelihiyon da, ding Hudyo. Pero, aranong pamatakutan, sukul dala, paglatikwan dala. Read the letters of Paul. Lawain nyo nung nanong kasakitan na delanan. Din taong dapat makaintindi, ilang kaintindi, ilang pepasakit karela. But that was the way. Tilutan nga pong Ginoo, bangkanita makoya king labod ng Jesus. In kasalpantayanan king Mesiyas, adinatang na. By force of persecution. So kaluguran kong kapatid, mayan ning talakaran mo, ing mayap, ang po'ing matulid. Kaya namong pamilya, ni kay ikampengari, sabihan mo na karing anak mo, itang para kaya kausto. Marokan da pa. Ni kay ring anak yo, alos kakabukas la, mag-cellphone la. Alang kakwenta-kwenta. Facebook, TikTok. Ngayon isumbawal yun lang, magkulubot lang ulas, bayaw ngayakit. Pero yung para kayo na baliyoy kung kaya nakan, ating yang masanting epekto. Yung parating makalawik, yung screen na ning cellphone na malati, ding mata mo, yung utak mo. So malatiya pangalimbawa yan. Ning kay agat mo simba, lalo-lalo na di nga naka-teenager, misding la bala mo, era ka ima, era ka tata, era ka chi, era ka koya. So you see, malagkat ka para king mayap, marokan da ring tao, ay makaintindi. Pero nga napin sasabi ng apostol,
ing kamatayan, ing kasakitan, yang mayayakit king BME, ing kayo, ing biye. Itang biye ning Ginu, biye ng Kristo. Mangkanita, ikayo kamtanyon da kalagrasya. Miras kayo, imbuhan na ning meto nga biye ang makatuliran. Back to the first reading of last Sunday, Jeremiah. In Diyos ay magreklamo tungkol karing pastor. He made a promise. May nga ko yung Diyos, nga na I know what I will do. Mitubod, palto kong meto nga supling, palto kong meto nga suli, iba't king pamilya ng David. He will be a true shepherd. Pagkandatang yung panahon na ito, kayong theology, nga sa kanita, eschatology. Ketang kawakasan yung panahon ay yung Diyos, tuparan yung pangakuna. Gagamit sa king image siya na pasibayo ng sheep, ang popa in sheepfold. Putandatang niya ang Mesiyas. Pasibayo lang dakal ding tupa. Uling masese lang gusto. Dakal na rin manganak. So, symbol of prosperity. And then the ending of that first reading, I remember it very well. Ang nasasabi, His name, itang itubod kong supling ng David, ing lagyuna, God is our justice. Nga nawari, itang itubod kong pastulaita, po tandatang niya, ito rune ing katuliran, karing tao. Bingo, Jesus, ewari, yan mismo sinabi na, I am the good shepherd. May tupad kang Jesus, inulan na ng Diyos, kapamilya ng propeta Jeremias. So what I'm trying to point out is this. Santiago, if we separate him from Jesus, the Christ, he has no meaning. He will just become another Tiago. Nung potang isipan may Santiago, may ako konekta, king ginong mete, at sinubling mebye, ban mangabos king tao, itang Santiago mong ita, aliwa ing tune Santiago. Uling Santiago apostol, impenaral na, Jesus apetera king cruz, Jesus sa sinubling mebye, Jesus sa tiburaning ipa, ban manyaklong, manyagip king tao. I repeat that. To separate Saint James from Jesus, that is like separating the sun from the solar system. Sipan nyo na muna, yung kumakaimbya sa kay science. Hypothetically, patdan nyo na yung mga Aldo. Patdan nyo. Nang malyari karing planeta. Akayabi na ng Aldo. Dalumdum, pitch darkness, maging yelo niya gana-gana, matengan in sabla. Lakome in ginutang Yesu Kristo, isabihan mo laring apostol, Santo Makanyan, San Makanyan, Santa Makanyan. Nung itang Katoliko, ang gamo ka rin in kekatamong ay abot, karagul na rin kulang, king kekatamong balo. Dapat ang sentro ng kekatang kasalpantayanan yung ginong Yesu Kristo. Pero makalungkot, ng kayo po itong pagmasdan mo, timo ka yan, maglimbon. Nyay aliwang karo lumwala. May yuso no naman din isang katutak na karo. Paninto namin ginutang Yesu Kristo, alay,
Lukarin niya. Pero maliku. At suya. Makanano yung magmula yung limbun. Ninuretang manimula king limbun. Metong nga krus, adwang serialis. Nino yung makapako king krus? Santiago? Santiago ita? Nino po? Nino, te ko makibat. Yung ginutang Yesu Kristo, tumpak, kasi yung may ngabos yung mete king krus. Aliwa naman ni Santiago. Jesus, yung dalan, niya yung limbon, makabaldugan niya. Panimulan na ni krus. Panimulan na katang Jesus. Kete king yato. Lubal king pisamban, magbalik king pisamban. Nung misip tamo mo malalam, impa magbalik na ng limbon, aliwaing pisamban kete king yato. Yapin, ing ligaya banwa. From earth to heaven. So, we can go on and on and on. Nang kaya rin nga manatamong kaugalyan, pipiling na ako mo. Yapo susi at tsukeni. Ikichetang mig-viral. O ba't mayari yung misa, yung main celebrant, at ikinulisa ka, Viva Santiago, ana! Di pa kanya niya ruwin pari, yasan eh. Wala ako sasabi kaya sarili ko, bakit? Anong puri sabihan? Pota sabihan yung Viva? Kastila tawari. Ay, intindihan niya nga manong Viva? Then Kastila po na sabihan niyang, Viva el Presidente. Anong puri na sabihan nito? Susuportahan din yung Presidentira. Na sana maging mayat yung Presidente. Asamasa niya sa imbansara. Ngayon, nung imetong tao, malasantuya, kung ginawa tayo sa Kristo, Viva el Cristo Rey, Viva Santiago, nanamburi na sabihan para kayo nita. At kuling-kulisa kayo at ayintindya. Inga manong viva, iba't siya inga manong vivir. To live. To live. Mie. Para ka na ako, simplify ko niya mo. If I shout, Viva Cristo Rey, Viva Cristo Ngari, para ka na ako, imburi kong sabihan. Magtagumpay sana, Cristo Ngari, in misteryo kingika, arira ka ring tao. Manimuna kaya sana ikay Kristiyano, king isip mi puso mi at dapat, tuki kaya sana keka, uling ikain kaya kaming ari, rey. Viva Santiago! Maya pa oras sa Santiago, saludo kay keka, uling ka pamilatan da rin taong kalupa mo. Miya ta dyan kasalpantayan ng penaral ye. Sabi kayan, medyo makalula, potan talagang pag-aralan may istorya. Kaya ba yung tipan, easily, at lula rin Tiago. Tiago, san huli santuya. Pero Tiago at lula. Tiago, kapatid ng Juan. Ingaw san tamong Tiago Mayor. O bataw san ding Mayor. Ding alawang ara, o tagalang mata siya. Maragulya kaya sakit ang pangmetong Santiago menor at sasabi siguro itang kakaduang ita medyo mababaya o payat siya niya metong mayorya metong menor Kastila. But there is a third, at least a third, James, the first bishop of Jerusalem. Pepa patera uli na ning kasalpantayanan. Balo yun anding pakadjantaya ining opening prayer. Medyo malingap-ngap ko. Bakit? Bala mo pati in ginawa karining presidential prayer sa reni confused and confusing ya. Nino y Santiago mira sa Espanya? Big question.
Ninoy Tantiagong, obispo ng Jerusalem, Petera, another big question. One and the same persons? Maybe not. It's not even proven that Santiago reached Spain alive. Wala tamang records. Wala namang kasulatan masasabing, mo kalupa San Pablo, di ko na sulat. Wala namang masasabi King Santiago Tabetis, mira sa Espanya. Isipan daw mo rin Kastila. Kasi agpangkeng agagawak na ng history, ketang maragula pisamban king Compostela, nung ka rin paniwalan day Santiago, makakutkut siya. Dati yakanong sementeryo dareng Romano. Deng Romano kasi seko pandeng Europa eh. So miras na Espanya, siyempre manok na nga ka rin, kamaten, lagawa lang sementeryo. At nung makanani may kumpising istorya, kwento-kwento, at yung pong makakutkutara kaya na makanyan-nara, niya mo kaning metong ngari, may sakit siya, itang paniwalandang relikya na nitang metong Santiago ka rin, di ala reking ngari, kinaip ya kano. It could be true, it could be not true. Arapi sasabi, nung paniwalang talangan din relikya kay Tiking Yato, sumobra laking karakay. Ala naman DNA test kanita. Sana ngayon, yung mete, at yung mga purban, nung yapin yung mete. So all those things for me are secondary. Importante, back to basic. Kay Santiago, metong yakaring labing adwa. Inyang alan, yung Ginoo, sinabli ang mebye, linakad de yung kasalpantayanan. Where exactly? No, we have no details. Siguro that's a blessing in disguise. What is important is not so much the details, but the significance of what happened. Anya naman yung kasalpantayanan, mira siya king Roman Empire, at through the Roman Empire, mira sa Espanya, etc., in Castilla, del Are, Pilipinas. So, kaliguran kong kapatid, ipakaba ko, potarguyan ang tauli kong misa kay kayo ini, matuwa na yung bili karening pari, salamat king Diyos, nakalamba yung pari. Pilang ken generations keni, ako ne. Kaya ba't yapong rowing estudyante ko, makay meragul, menoria ita. Kaya ba't yapong Steve, yapong Maymay, kaya ba't dening anak, several generations. Nung wari sa akin pati ngapon, si Silim na ako. Kanya, nung may pakabata man, sorry na mo, kaya tangimbot ko kayong talagang maging solidutang Kristiyano na maging alive ya. Yung kasalpantayanan tamo, king telakaran ng Santiago. Kasalpantayanan king Ginoo. By the way, ati ko nga kalingawan na sitas. Yan namang panyara ko yun Ibatsakin mo muna ng sulat San Juan. Deni amano nonig ni naman San Juan na ini. Malyari ta nga sabing amano nala namang ninumang apostol akayabi ng Jesus. Ara, what we have seen and heard, we proclaim to you. Itang ikit mi, itang dimdam mi, babalita aming hayagan kay kayo. Ninong ikit da, ninong dimdam da, yung ginutang sa Kristo. Iyan yung babalita ra. Jesus is the good news. Why? Nanong imbut na ring apostol, so that you too may have fellowship with us
For our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. Penaral mi ake kayo, ing ikit mi, ing dimdam mi, para kayo nga kayabe, king kasalpantayanan kaya. At bangkanita, akayabe ra kayo, king iba, at king anak at iburana. Wait a second. We are writing this so that our joy will be complete. Intulan na ning meto nga manaral at suya po tang din aralana damdaman de tanggapan de at gamitan de gawan deng dake ning biera. Kanita we have fellowship abe-abe tamo. Hanapin ning kaduang pamamasa ketang balal agusali anong nukar ni Jesus yaing batong pamuntok. Okay? So, salamat king invitation. Siguro ay na ako kanyan paratangan. Uling may kaba ako haral, bahala kayo. Masantay mo naman pala, adwa fiesta na adwa fiesta. Bakit tayo? Yung fiestang July, the real fiesta, nakapag-focus na kayong spiritual. Ale, dalo baryo, pangadi, misa. Ken Disyembre, piyestang narita, laklakan. Piyestang pangagsaya. Abe na nga nimbiyata mo itali. So, mo yaw sa piyesta ng apong Tiago in December 30. Piyesta na ng Betis. Ingal doyti, yung piyesta ng apong Tiago. By the way, may I ask a final question? Nengkay kung kayo na kan mag-post kayo kay Facebook. O tating ko nga ba sa makapost siya last year po. Awasan niya yung piyestang maluto. Namburi sabihin kay piyestang maluto. Ninong makipakanakan nito. O bala ko sa piyestang maluto, komunista tamo. O tagal lang niya, piyestang maluto, uli na nine. Tatangula rin pari kasi liturgical rin Baka sakali, daya, lugod. Okay? So God bless. Potang mumuli kayo, baka kawe kayo kanyan. Talaga naman, So mga dita mo, La Niña is coming. August, September, October, baka Pasko at Intapanguran. Okay? Talagad na po. Kapatid anting anak ng Diyos, sasalpantaya kaya, uli na rin, talapanaral at iburana, abe-abe tayong ipasyaging kasalpantayanan na manalumpakan, king sarili ng kasalpantayanan, yata sumabi, sasalpantaya ko, king Diyos, ipang maipayang totoo. At kang Yesu Kristo ang anak ng bukto nga ginuta mo. Pengagliking upayanin banalay Espiritu. Mibayit kanwa na Mariam Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliang mebye. Pepay tasya banwa makalukuluk wananing Diyos. Igpang lubos mayopaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Ban kung ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko. King banalay Espiritu. King banala kapulungan katolika. King pami sa makding banal. King pangapatawad daring kasalanan. King pangasublirang ring mete. At king biye alananga. Amen. Kaniting masayang aldo. Abe-abe tamong pasawap ka Santiago. Nga tamong manigapo. Santiago, panalangin mo kami. Santiago, ipanalangin mo kami. Para king banal akapulungan ning Diyos, baning Ginoo, ang tabayanan ne ampon ipanlualo ne king kapamilatan tamo.
manalangin tamo, King Ginoo. Santiago, panalangin mo kami. Para karing sablang tao ning mabilog ayato, baning Ginoo, pisan metongan nala, king kapamilatan tamo, king kapayapan ampon kametongan, manalangin tamo, King Ginoo. Santiago, panalangin mo kami. Para karing kapatad tamong atyu king pamangailangan, baning Ginoo sa panala, king kapamilatan tamo, manalangin tamo, King Ginoo. Santiago, panalangin mo kami. Para karing sarili tamong komunidad, ban mi daon tamong katanggap-tanggap a sakripisyo, manalangin tamo, King Ginoo. Santiago, panalangin mo kami. Para karing pamilya tamo, para karing masakit, karing matuana, karing kayanakan, ang mga ilangan tayran, bani tamuan, magmalasakit tamo, king ikatuntunan ng biye, king biye matulid ng kaparang tao, panalangin ta, King Ginoo. Santiago, panalangin mo kami. Tanggapan mo sa Ginoo yung panalangin mo at sopan mo kami, maging alagad at apostol ng Ginoong Jesucristo, kalupa ng Santiago. Tiyangadan mi, uli na namang Kristong Ginoo. Amen.
Malalahing takapatarit sa ng kaya katamdaam, malugod ng tanggapan ng Diyos, sige po may payang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuriya pong ikaligayan kaya kang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, wasan mo kami sanang malinis, king makakabos ng binyag, ning pamaylasa ng anak mo. Ban kaniting piyesta na ni Juana Santiago, apilan mo minaldok, king mapait ng kalis ng pamaylasa ng Kristo, at daon miting sakripisyong makarigaya keka. Tiyangad mamili ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabeya, kaya kayo, At kaya ka antim yat na yoring pusoyo. makayat nano king ginu. Salamatan tayong ginawa Diyos, tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay bin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, impuryandak at pasalamatan, kapilan man, ampon no karinman. Ipa, Diyos sa malagud, at maganaka. King kapamiratan ng Kristong ginumi. Uling biryan meng tinatag, ing banal ay iglesia mo, paborang pundasyon ding apostol. Bayang manatiling pekawaga, ning kabanalan ketiking yato, at ipayabot nala karing sablang tao, ding kasulatan ang makauli banwa karela. Ulinita kami ding sablang korodaring anghel banwa, abe-abe na kang daralitan, ngaming magkanta. Ikapin ing banal o ipa at ing meto lelangan matampana kang pupuryan. Ulingking kapamiratan ng anak mo, Yesu Kristong ginumi at kinupayaning banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pa banalan. Alakantok ng midetipon king kapulungan mo, kanita, ibad pa potang sunlag yung eldo, ang laking lumbugya, yung malinis sa daon, may ampagya, king kaligaya na, ning raglo mo. Kulini tayo pa, baniga po may, palukob ampon pabanalan mula, king Espiritu mo, titingayin na darlami at daraon keka, ban magawalang katawan at daya, ning anak mong Yesu Kristo, ang ginumi, amen, nabilin kay kami, ing pagmasusyan miya, iting misteryo.
At atandanan mi po, kanitang binging mi panganyayaya, kinuha na yung tinape. Pasalamat siya at pinuri. Piraso na yung tinape, diwang na iti, karingalagad na ngana. Kuanan niya iti, ikongan, at mangan ko kaniti. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Pakanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat keka, at pinuri na ka, diwang na iti, karingalagad na nga na, kuanan niya iti, ikayungan, minum ko kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ning daya ning bayo, at alanggang tipan. Ami bubo para kay kayo, at ding sablang tao, ban may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasapantayan. Yang ining gagarakan may pa, ing magligtas ng upaya, ing lasat kamatayan ng anak mo, ing marigayang pangasubli ng me, at ing pamaitas na banwa, at layan makasadyang sa lubong, ing kadwa ng panyatang, daraw miyake ka, anting kapasalamatan, iting mabiye at banal at sakripisyo. Baligdan meng mipnong pakalulo, ing ayon ing banal kapulungan mo, kilala may midaon king biyena, pauli ng sakripisyo ng kamatayana, bigyan mo kaming misot keka. Pagkala mo sana, kaya kaming may pasiknangan, kaya katawan at daya ng anak mo, may kapnuan kami kayong banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan mo kami sanang maging metong mong alangagang daong keka at papalyarin mo kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kami ning Nuana Birhen Maria, Indo ning Diyos, kami ng San Jose, ing esposo na, kami ning Nuana Apostol, apon maligayang martir, kami ng Santiago, ding sablang banal, pauli ning pamimalatanda, malalag kaming mirinan kasopan, alang patanat king harapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning paong sut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ampon kaligtasan ding sabla king mabilog, ayato. Pasiknangan me, sana king kasalpantayanan ampon lugod, ing banala kapulungan mo, kasalukuyan maglakbe, keti king yato. Kambianing talasuyo mo'y Francisco ing papami, at i Florentino at i Pasiano ring obispumi, ding sablang obispo, pari, ampon diakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo at ning mabilog a kapulungan agewa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo
lunusan mo la mga tipunan dig sablang anak mo, nula pa man makasawt. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang keka me matula ampon me munna keti king yatu. Malugod mo la sanang tanggapan king kayarian mo, anong nukarin kami manayang magkamit lubos king ligaya mo nga lanangga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yatuing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena at kaya, ipoma, mayupayan tuto, sablang parangal, ampon ligaya keka, manggaman, king alanganga. Uli na rin ginutang si Kristo, maging anak na katangan ng ipa, kambe din pusong mangangas, abe-abe tamong magkanta. Isang kanyang at ang kami, ing kayarian mo, may pamintuan niya'y Lord. That is ang ing kakanan, King Aldo. Ibiyemo ke kami, King Aldongin, at ipatawad ke kami, ding salami anting pamatawad, aring mikasal kami, emo ke sa aking tukso, ngunit ikaw ipaming at yuba. Kapos mo kayo pinsan, nagiloging sablang marok, malagad mong pagkalubing kapayapan, kayong panahon mi. Ban kayong sawab na yung pakalulo mo, mitimawa kayong parati, kayong pamanaripa ng kasalanan, at akabyusan, alang kasasagulan, na nupamang karigarigan, kabang panayan miya, at pagsadyan, impanyatang ng may pong ligaya, ng talapangabos mi, Yesu Kristo. Ginamay Yesu Kristo, sinabi mo ka rin kay kang apostol at kay kami ang timurin, ang kapayapan nalakwan ko kay kayo, ang kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mas sa babarigdan, nanupaman kay kayong kasalanan, nune pansinan mo, ang kasalpantayanan ng mabilog akapulungan. Pamayapan me at pisan metungan, at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Iting kapayapaning Ginoo, yang malugod ng pabakal kay kayo. Ipapanatadda mo king kapayapaning Ginoo.
Kapataran niyo, Jesus, ing masanting nga balita, apenaral daring apostol, mapalad mo, itang sasalpan tayo kaya, mituntun mo, king dalanan ing katuliran. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming banal, sa upana kami sana ng Apostol Santiago, king pamamilatan. Ngayon tingkat miyang mipnong tula, iting banal na sakramento ng Eucharistia bilang pamagmasusi king Aldo Piestana. Tiyanadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayo ya munyedita ka mano yapon Jason, guri ko lang pasalamatan tayo ng anak. Ikanta, agyan lalo rin senior da, giyaware lubda, pwede na sila. So I am proud of you. Keep it up. Palakpakan niyo po. Lukluk ko po sa guli. Maya pagat panapon po kay kayungan. Happy Fiesta po, palakpakan tayo, ing kikatamong patulunan, Santiago Apostol. Kaniti pong dake ning kikatamong kapag masusyan, bayo po ing pamipasalamat ang po ding announcements. Buriko mo pong pabalo natin tamo pong second collection po ngeni. Iti pong second collection tamo, yapin po ing saup tamo, anting meto nga parokya, king proyekto na po panimunan daring kikatamong Betis Fiesta Committee 2024. Ita pong December tamo pong piyesta, ita pong second collection ka rin, apin po reta ring papadala tamo po seminaryo. Dapat ini pong July 25, reni pong collections, kenla pong kay katamo pong Betis Fiesta Committee. Dakala salamat po king kayong saup, ing Diyos yan na pong balang mablas king suportayo at pakamal king katamo pong parokya. King lagyo na pong apong dong, king katamong kura paroko, at iamong Gian ng kikatamo pong parokyal vicar, po melawos magbalik uli na po ning bagyo at ning matsurang panahon, dapat ting lugod na ang po ng kayang spiritual na presensya payabot na po kay katamo, at king lagyo na po ning Parish Pastoral Council, Parish Finance Council at Betis Fiesta Committee 2024, pasalamatan tala po ring pari, may kiyagom at may kipagsaya kaniting piyesta ning kikatamong patulunan Santiago Apostol at kaniti pong piyesta tamo. Mumuna po, buri kayo pong pakilala kayo, iting parochial vicar na po ning San Agustin Parish, Lubao, our very own Father Christian Ray Kayanan. Palakpakan tayo po. Ing Kura Paroko na ning San Guillermo Parish, King Bacolor, among Ariel Limhoco. Salamat po among. Ing Kura Paroko na po ning San Antonio de Padua Parish, King Lubao, among Steve Susi. Palakpakan tayo po. Kilala yan baluye, mig trend ya. Ing Parish Priest na po ning Good Shepherd Parish, King Bulaon Resettlement San Fernando, iamong May Ocampo. Ing director na po ning college department na ning Mother of Good Counsel Seminary, among Aisen John Cruz. Among salamat po. At syempre, ing kakatamong kaluguran at ibana ning makananuya. Musika, liturhiyang kapampangan, makananuya kanta. Anyway, basta yung ipana ning musika, king liturhiyang kapampangan, iamong Greg. Palakpakan tayo po. Salamat po among king pamakyabe, king pamagmasusi, king ganaka na ning apong ginuking pamamilatan ning panalangin ng apon Tiago. Bukas po, alata mo pa mo pong misa ketiking bisamban, ing no deta pong ating devotional doldo sisimba, malyari kayo pong simba pa mo king monasteryo, king Santa Clara. At syempre po, sabi ko pin po, ining katamo pong kapiestan, ena po buring sabian, ding mani muna king Betis Fiesta Committee, ila po kabuding maging sangkana ning success na ning pabanwang pamagmasusi king kapiestan. No nay tamongan puanting beto nga parokya suportan tala,
inyapin po rin pong kaluguran tamong kapatad, King Betis Fiesta Committee at chula po lelena ning pasbul mayul, manayala po kayo, makasaliko pong tiket anting suporta karening proyekto para king Bisamban at king para karing proyekto ning kakatamong parokya, lalong-lalo na po karing mangailangan at kapuspalad, inyapin po pota pong kayari na ning misa, malyari kayo pong lumapit karela para karening raffle tickets. At dakala salamat po karing hanggang ginusal, mepagal, mirake, king karelang panahon, kaya tinanat kagiwan, ban maging makabaldugan niya po yung kikatamong kapag masusyan, magumpisa po niyang first week na ning July, niyang Dalo Barrio, Nobena at ngeni pong Piesta. Dakala salamat po karing hanggang migserve, karing Chapel Pastoral Council, karing Barangay Council Aminantabe kay Katamo, karing kay katamong PPC at PFC, karing hanggang talasuyo na po ning kay katamong parokya, King Betis Fiesta Committee 2024, apani mo nanda po ring anak ng Tatang Goding at imang Floring Gosom, di Tita Melda Gosom Imbo, Vicente Gosom, Wenceslao Gosom, Lerma Gosom Aquino at Ding Karelang Kayabe. Kaibat na po nining misa at intamo pa pong 5:30 p.m. Mass at kaibat po prosesyon, kabalik na po ning prosesyon, bandang alas 8 na ning bengi atin pa pong tauling misa panyara king kakatamong kapag masusyan king Piesta. Antimo po ing paganakako po kareng balang misa, ing kakatamo pong Piesta, tino dia king meto nga krisis, tino dia king meto nga bagyo, iyaba, itino dia king albog. Inyapin po pakisabing mayap po, deta pong migtaw ke kayo, lalong-lalo na, pakilawe yo po resiping bale, nung miyalbugan la, dakayanan nyo la po king kaya kayong tao. Pakidakayanan nyo la po king grasyang pigkalub na ni nga pong ginoke kayo. At announce mi rin po, sabi na mo naman po nga pong diyan, deta pong miyalbugan, magkasakit, king karelang pamangan ngeni pong miyalbugan la, malyari kayo pong mapon keti po king BUB, ban kanita po ing kaya kayong pamangan, malyari yun na pong ilabas keti po agkatanda kayo po keng BUB panagkatiye po lalong-lalo na karing miyalbugan. Dapat itamo po sana maging responsable tamo po karing kikatamong siping bale ame salanta. Dakayanan tala karening grasyang pagkalub na ning apong Ginoo. At ketayungan po dakal pong salamat, magrasyang piyesta na nga pong Tiago at magrasyang piyesta po kay katamongan. Gani po talakad tamo parangalan tayo po ing kakatamong patulunan Santiago Apostol. Sa upo'y biyesa ke kami. Itamongan po. Ingbiye at kamatayan, ikang Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, ante mo rin. Dukutal rin buntok tamo para king masusing bendisyon. Makibatang Amen. Ing Ginoo alakad na kayo, baborang pundasyon ding apostol. Bendisyonan ako sana, alang-alang kay kabanalan,
at panalangin na nanginuan apostol Santiago, Amen. in ginupig kalob na kayo, in turo at alimbawa daring apostol, lalamdang kayampunan, maging talapatuto na kayo sana ng Diyos, karing sablang tao, Amen. maging matatag sana ang ikasalpantayanan niyo. Ulining pamaniwalayo, king turura ding apostol, king saop ning karadang panalangin, panginturiran niyo salang miras, king alanganggang balen, karin banwa, Amen. ngayon ibendisyon na nakatamungan ng Diyos, ang mayupayong tuto, Ipa, ing anak, at ing banal na Espiritu, Amen. ulit aking kapayapan, kambe ng Santiago. Salamat king Diyos.